45 bin сомго итальянский атыр сатып алдым. Versace деген. Көрдүңөрбү? Производство Италия. Versace. Көрдүңөрбү? 45 bin сом. Азыр болот, распаковка чек болот азыр. Бисмилла деп туруп. $45 bin сомдун атыры, короче, мындай экен, $5 атыры. Итальянский. Семенейин аракаттанып. О! Ma perché? Деп Адриана Челентаны ырдаган сыяктуу болду го, иә. Жыты кетпейт да бул укмуш. Кийимге да салып койсо болот. Шунака